Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Bafethe ngancane kwenza ama intro ngiphoqwe kabi la kwathiwa I do long intros. Bafethe ningakhohlwa ukusubscribe ngiyema lapho without wasting your time. Another day, another story. Okay, bafethe story sesanamhlanje sibhalwe girl uthi welungi nani kuphi sithunjwa 2 days silahle inyoka yomuntu. Hayibo uthugeli yolungi, like I was the girl ayibona lentombazane le ekuthiwa makuthiwa phathu makuthiwa sifuna amantombazane kufonelwa yona uthi I was that girl. Uthi for a long time from high school ngaze ngayivasithi nje ngilogel ekuthiwa makufuna amantombazane kubizwa mina makunotshwala phakathi kunenyama phakathi kunedijo ngiphakathi uthi especially utshwala uthi yobe ngokuthanda utshwala ngithanda igroove. Uthi hayi this one time umngane wami ngibize athi ingane ngicela sikhiphe uthi ngalelo langa ngangabhokhiwe nje for abafana nana uthi nje we just going out siyogroove uthi ayitshela siyogroove uthi ayisambeke sibathathu sama girls obo 3 uthi sambe uthi masifike eklabhini sinemali nje yabo umngane wami una imali ngoba esibizile unemali but phela uyazi ukuthi ihlezi ingekho enough imali yabo uthi hayina ngempela ke sithengeke nje siphuze uthi ayi engena amankinsela uthi engena amankinsela uthi mengena amarazo nje awu 3 uthi mengena afike ngcolisa itafula la ubone ukuthi yabo labo obaba bo ace of spade laba yabo kuzoke obhoqi girl makuthenga labo baba laba ya uthi ayi siqale sibuke nje ungcono kwetafula ukuthi for 3 people sengaze ngcono amatafula kanje yabo uthi hayi mese umngane wami yasukuma uyochama udlula eduze kwabo labo bhuti uthi hayi labo bhuti bevele echazeke lo bhuti oyedwa hayi ekhulume nomngane wami acela ukuthi ucela besicele sizoba joina kwi-table. Uthi hayi okay ebuye umngane athi azokhuluma shothi nathi meyibuye uthi ayihamba umngane ebuye umngane uthi meyibuye umngane ebuye sitshela hayibo labo razo bathi bacela sohlala nabo if you guys don't mind. Uthi awuvumele phezulu vele sijwayele lempilo leyo ukuthi nje sihamba siye eklabhini ihlale mhlawumbe siphuze lokho oncane sinakho vele siyababa akwenzeki singabathola abantu esizohlala nabo abazosithengela utshwala. Hayi uthi ugeli-ke sihambe-ke siyohlala nalabo bhuti-ke uthi umuntu nomuntu usenophathini vele bathathu nathi sibathathu. Uthi hayi obhuti abaze babuye bebe nehaba bafuna ukusiqabula khona la bayasihaga umuntu udansa nomuntu akhe kodwa nje muthi ulambile kuyeza into u-order noma yini oyifuna mumile uyabuza ukuthi uphuzani u-order leyo nto oyiphuza. Uthi sasiphuza ngisho utshwala esingabu-afford that day because bakuthiwe nje noma yini ma girls into enifunani nizoyithola. Ayothi ugeli-ke iyonakala indawo mase kuthiwa second location uthi la sikhona kuvele kuthiwe kuyavalwa. Uthi hayi yo kube naleso stress ukuthi hawu makusemnandi kanje sekuyavalwa. Uthi hayi bedla bobhuti hayi no we can move to the next location. Hayi uthi kugeli bengasitsheli ukuthi next location kuyiwaphi. Hayi uthi kuntombazane kubhuti uyedwa ubhuti la yabo umbona ukuthi uyiqumbane la ngempela laba abanye kushuthi abangani bakhe isigwili siyi1 ayithiwa ke isigwili sithi hayi no asigibelene emotweni nizobona ukuthi siyaphi but ifani yaqhubeka. Uthi kanti usigwili usise emzini wakhe uthi hayi sami mase sisabuka ibosini masabhakusini lapho sidakiwe asiboni kwayindlela asazi ukuthi sihambe phi size sifike la esikhona. Hayi usugeli silentuzeke-ke sihambe uthi inkathi sihamba hayi kufike kube mnandi-ke shy house party uthi kunodonga olude laphaya like lolo lingathola ama-Nigerian uthi kunodonga olude luze lwafaka i-electric fence so awukwazi ukuphuma ngokuthanda kwakho and angisho ungamemeza lapha I don't think ukuthi khona usizo ongalithola yabo. Uthi because indawo nje yayibona ukuthi indawo ehama-suburbs kwayena lo wabhuti umuzi wakhe uyi-soundproof ngoba wayenzela khona ukuthi uyi-groovist so akafuni ukuthi kuphazamiseke umakhelwane yazi nama-suburbs aney'tori. Hayi uthi ugeli yosingene uthi sihlanyiswe ubuhle bomuzi uthi umuzi wakhona unebar. Uthi hayi sihlale ebar kuphuze ku-order ukudla uthi nje yabo nje zikhiphe strong. Uthi hayi lo mngane wami omunye-ke sethathekile ngalo umngani kaRazo yedwa. Uthi behambe-ke uRazo lapho sekudake walala mdala phela bothi ulele la ebar ulele kunama-couch ulele kwi-couch. Uthi belele kwi-couch umngani ahambe
nalo muntu lo yabo uthi-ke uthi hayi beqoqa babo belokhu benyamalala nje akazi noma ukhisana noma uxoxa noma benzanani uthi nobani. Hayi uthi uGeli-ke hayi ngibona ukuthi nami sengibhorekile phela yabo uthi ngihlale-ke uthi khona lo omunye uthi Razo yayithanda yena-ke iRazo uthi Razo yayithanda umngane wakhe sorry iRazo yayithanda umngane wakhe lo okuyena wababizela etafuleni uthi hayi ihlale neRazo-ke naye uthi ngisola ngathi umngane futhi wayesemkhuthuza uRazo because ngisho iRazo selele wayelokhu ihleli naye uthi hayi nami umuntu wami ebona hayi bo sesibhorekile siphume nomuntu wami uthi besiphuma uthi nje yabo dude nami sengijamekile brazil ngidakiwe yabo uthi hayi sivedane sihambe sekamereni asazi ukuthi ikamero laba nalo mfana sobo-2 uthi sihambe mesihamba sekamereni hayibo i-main bedroom kaRazo kushuthi yazi uthi ngiyahlambekisa ukuthi kwakuyi-main bedroom sangena nje erumini yabo uthi hayi sikhisana nomfana uze umfana evidane engithathe ngiphose embhedeni uthi the time umfana engiphose embhedeni mase eyakhumula umfana yeza uthi asale ngeshort mase thatha ibhluka lithi jwi uthi angazi walithi jwi kanjani kwavele kwavuleka ubasket uthi mekuvuleka ubasket basithi siyabuka inyoka uthi sithuke simemezisa isiqine siphume sibaleke uthi lesiphuma sibaleka sibaleke siphumele outside yabo masiphumela outside simemeze laba abanye uthi hayibo guys kunenyoka yabo sizama ukuphatha peace uthi nje ayikazi inyakaza ayikazi ethe lutho nje sayibona ihle nje ugalagala wenyoka uthi hayi siphume sibaleke simemeze iRazo ilalele uthi nomngane amaphuma abaleka hayi uthi-ke sicela abangani bakho uthi hayibo fonela uRazo mhlawumbe uzovuka yabo uma umfonele because sebeyasaba ukungena phakathi fonela uRazo umtshela ukuthi sesithukile yabo sisasaba sicela ukuphuma sicela ukuhamba yabo hayi nangempela-ke bemfonele uRazo besho ukuthi hayibo sesiyahamba bengamchazi isitori because bawonile vele bavula obasket everybody knew ukuthi kushuthi inyoka kaRazo hayi bemfonele kuRazo avuke bemtshene ukuthi Razo sesiyahamba uyababona kodwa uRazo hlaniphela yabona ukuthi bathukile labantu so hayi athi indaba manje seniyahamba bethi angiswene sulele sebehlangene bonke nalabafana nabo bayasaba nabo